ikaba itarubahirije amategeko agenga ubukerarugendo mu Rwanda. Guhera ku wa 22 Nyakanga umwaka wa 2025 Hoteli Chateau Marara ntiyemerewe kongera gukora. Ngako kantu ko kuvuga ngo yakoraga bitemewe n'amategeko niko kancanga, kuko sinibaza ukuntu hoteli nk'iya yakubakwa ikuzura. Ndagusuhuje wowe wamaze gukora subscribe kuri International Harmony TV. Ngiye uri kuri kamera nanone ni Siyaji Talento nk'ibisanzwe. Nawe utarakora subscribe nagushishikarizaga gukora subscribe kugira ngo ube umuterankunga ukomeye wa International Harmony TV. Uyu munsi rero tugiye kugaruka kuri Hoteli Chateau Marara yamaze kuba ifungwa. Ku itangazo turi kureba imbere yacu ryamaze gusohorwa na RDB. Niryo tugiye kubanyuramo rifite umutwe uvuga ngo gufunga by'agateganyo Hoteli Chateau Marara. Nuje kure rero ugume kuri screen yawe tugomeze tugenda turebera hamwe ibiri kuvugwa muri iri tangazo. Itangazo ryatangiye rivuga ngo hashingiye ku itegeko nomero 12 2024 ryo kuwa 19 z'ukwa gatanu umwaka wa 2024 rigena imitunganyirize y'ubukerarugendo mu Rwanda, cyane cyane mu ngingo zaryo za 5 2029 ziteganya ko buri kigo gikora mu rwego rw'ubukerarugendo kigomba kuba uruhushya rwemewe rwo gukora zikanaho urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB ububasha bwo guhagarika cyangwa gufunga ibigo bitabyubahiriza. RDB itegetse ko ibi bikorwa bya Hoteli Chateau Marara bihagaritswe nyuma y'iperereza ryakozwe. Byagaragaye ko iyi hoteli ikora nta ruhushya, bityo ikaba itarubahirije amategeko agenga ubukerarugendo mu Rwanda. Guhera ku wa 22 Nyakanga umwaka wa 2025 Hoteli Chateau Marara ntiyemerewe kongera gukora. Gukomeza ibikorwa nyuma y'iyi tariki bizafatwa nko kwica amategeko y'igihugu kigenderaho, bishobora kuvamo ibihano bikomeye cyane. Kongera gufungura bizasuzumwa, ariko iyi hoteli imaze kuzuza neza ibisabwa ngo ihabwe uruhushya rwo gukora mu rwego rw'ubukerarugendo no kubahiriza byuzuye ibisabwa n'amategeko byose. Abantu bose bakora mu rwego rw'ubukerarugendo no kwakira abantu baributswa ko kugira uruhushya rwemewe rwo gukora ibikorwa by'ubukerarugendo biteganwa n'itegeko. Uruhushya rugaragaza ko ibikorwa byujuje ubuziranenge ndetse n'ibisabwa byibanze ku bijyanye n'umutekano, serivisi nziza n'imikorere hagamijwe kurinda abagana ndetse n'urwego rw'ubukerarugendo muri rusange. RDB zakomeza kurengera ubunyamwuga, umutekano n'ubunyangamugayo mu rwego rw'ubukerarugendo no kwakira abantu mu Rwanda. Nyuma yo kumva iri tangazo RDB agishyira hanze, reka twumve n'ibyo abantu bagiye bavuga nyuma yo kubona iri tangazo. Dusubiye inyuma nanone ku byagiye bivugwa mu minsi ishize aho bagendaga bagaruka ku bukwe bwahabereye bwo mu muryango wa Naomi. Reka turebe n'ibyo abantu bagiye bagarukaho, nitwiharira ijambo cyangwa turiharire bari abakoze biri, ahubwo reka twumve n'abaturarwanda uko bo babyumva. Nujye kure wewe ya televiziyo yakomeza ugume kuri screen ukora subscribe. Ubu ninze ngunyuremo muri makeya ukuntu abantu bo bari kugenda babibona. Hari uwaje aravuga ngo uyu we yaje avuga ngo mu Rwanda serivisi mbi mujya mugira ngo ni igihuha, uwo bitarabaho agira ngo ni ugusebyanya. Ngiye rwose nyumviye inkuru nahise mbona sene yambayeho mu yindi hoteli. Acyumva no wese yumva indi sene yamubayeho mu yindi hoteli, bishatse kuvuga ngo nawe hari hoteli yaba yaragiyemo, hoteli kamwakira nabisuye gusa. Kandi hari n'abandi benshi bagiye batwandikira. Uyu we yagarutse avuga ngo none siko bagiye gufunga iyi hoteli, birashoboka se koko? Shanda babaye cyane. Uyu we yababajwe nuko hoteli bagiye kuyifunga, ariko disi n'abarundi bakoreye y'ubukwe bavuze ko babafashe nabi. Hari undi waje avuga ngo ubu nibwo numvishe icyo amarira y'abagore avuze, ariko mana we, amarira y'abagore ubwo yashatse kuvuga iki bro? Ubu nibwo numvishe icyo amarira y'abagore avuze, ariko mana we, uyu niko yavuze. Undi araza aravuga ngo harya baca umugani ngo akaruta kandi karakamira. Muraho turaho turashima Imana. Hari undi none wagarutse aravuga ngo ngaho da byari byiteguwe cyane ntacyo mvuze, ariko byari byaragaragaye ko harimo akagambane karenze, nzaba ndeba amaherezo. Nuko nguko wowe yaje ari kuvuga. Hari undi waje avuga ngo nsuhuje bahavu Jeannette, kirazira kwivanga mu matiku y'abakire. Abakire ni bande? Ntago abakire mbazi kabisa.
twihuta tugana ku musozo uyu nguyu we yaje avuga ngo ako kantu ko kuvuga ngo yakoraga bitemewe n'amategeko niko kancanga kuko sinibaza ukuntu hoteli nk'iriya yakubakwa ikuzura igakora hanyuma hakazamo akabazo bikaba ari bwo bimenyekana kandi yaramamaye izwi mbere hose. Nta kagambane karimo, ahubwo n'abandi batanga serivisi mbi babahagurukire kandi barahari benshi. Reka ngushimire wowe wakomeje kudukurikirana. Ubutumwa twese buba butugenewe ntabwo bari ubwa runaka cyangwa runaka. Ndagushimiye kuba wemeye kubana nanjye kuri kamera ya International Home TV.